Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Niškog i administratora eparhije Žičke gospodina Arsenija iz štampe je izašao novi žički blagovesnik za period april-jun 2026. godine. Ovo praznično izdanje časopisa eparhije Žičke, koji prvim stranicama donosi vaskršnje teme, televiziji Galaksije 32 i vernom narodu Čačka, predstavio je đakon pri hramu Vaznesenje Gospodnjeg Miloš Jelić. Nije fraza ako kažem da mi je čast i zadovoljstvo da pravoslavnoj čitalačkoj publici predstavim ovaj novi vaskršnji broj časopisa Žički blagovesnik. Ovaj broj otvara tekst urednika časopisa, oca Aleksandra Jeftića, paroha Kraljevačkog, koji nosi naslov Sa raspinjanje i sa vaskrsavanje čoveka. U tekstu autor, protojerej Aleksandar, razmatra savremeni način života i značaj hrišćanske vere i vere u vaskrsenje Hristovo za naš svakodnevni život. Drugi tekst po redu u ovom broju nosi naslov Krst, od stuba srama do znaka pobede, čiji je autor đakon Filip Zelenović. Ovaj tekst, po mom skromnom, ali iskrenom mišljenju, možda je i najbolji tekst u ovom broju Žičkog blagovesnika. Autor kaže: sa istorijsko-sociološkog aspekta raspeće na krst je bilo najgora vrsta smrtne kazne. Šta je činilo ovu kaznu toliko strašnu sa medicinskog aspekta, jeste jedna od tema koja se razmatra u ovom tekstu. Autor u zaključnom delu teksta kaže: upravo ljubav Hristova, a ne samo njegova smrt na krstu, učinila je od stuba srama znak pobede. Ljubav prema grešnicima, nepravednicima, zločincima, ljubav prema svima. Na ovaj nadovezuje se tekst čiji je autor Jerej Andrej Čiženko, a koji je naslovljen Šta je to antipasha ili Zašto je potrebna druga pasha. Trudom Nebojše Ćosovića, koji je uradio prevod sa ruskog, čitaoci mogu saznati značenje antipashe, da je ona poznata i kao druga pasha ili Tomina nedelja. Ovim tekstom se ukazuje da se Gospodnje reči upućene Tomi, blaženi koji ne vidaše i poverovaše, odnose i na današnje vreme i da se, kako piše, pasha za nas, draga braćo i sestre, nastavlja i radost njena ne odlazi u 8. dan. Pažnju čitalaca zaslužuje i tekst Clavis Tales Luisa Šta nam je činiti sa Isusom Hristom, koji je sa engleskog preveo veroučitelj Milorad Vasiljević. U pitanju koje je postavio ovaj istoričar književnosti, kako sam kaže, uopšte nije reč o tome šta mi možemo da učinimo sa njim, misleći na Hrista, već isključivo o tome šta on namerava da učini sa nama. Gospod između ostalog kaže: ja sam ponovo rođenje, ja sam život, jedite mene, pijte mene, ja sam vaša hrana. I najzad, ne bojte se, ja sam pobedio čitavu vaseljenu. To je suština pitanja, zaključuje Clive Staples Lewis. Druga rubrika u ovom izdanju je Bogoslovlje, istorija, kultura, koju je ispunilo 5 zanimljivih i tematski različitih tekstova. Započinje tekstom Za dušom cveća prepodobnog Justina Novog Ćelijskog. On kaže da je cveće radost za naše ljudsko saznanje i najjači i najizrazitiji simbol nečeg rajskog. Šta sve možemo otkriti ako se zagledamo u mimozu, bosiljak, betoniju, đuđevak i drugo cveće koje je stvorio umetnik svemudri, čitaocima otkriva ovaj nadahnuti tekst Ave Justina. Sledi tekst Branislava Ilića, urednik časopisa Kinonija i katiheta Ekonomske i škole za dizajn u Novom Sadu, piše o liturgiji u životu apostolske zajednice i ukazuje na značaj tajne večere Gospoda sa apostolima, na koje je blagoslovio hleb i vino koje se od tada i u vekove vekova na svetoj Evharistiji prizivom Duha Svetog preobražava i postaje telo i krv Hristova. Autor se bavi i poslanicama svetog apostola Pavla u kojima govori o evharistijskim sabranjima koje on naziva trpeza Gospodnja. U istoj rubrici je i beseda Ariljskog paroha protonamesnika Darka Nestorovića izgovorena na bratskom sastanku arhijerejskog namesništva Požeško-Ariljskog o značaju bogosluženja za život sveštenika. Ovaj tekst koliko je sadržajan, toliko je i opominjući. U ovom tekstu autor između ostalo kaže: iz žitija svetog Epifanija Kiparskog čitamo da ga je Bog udostojio posle nekoliko godina sveštenoslúženja da svaki put kada izgovori molitvu epikleze vidi svojim veštastvenim očima blagodat duha koja silazi na darove.
Veroučitelj Miloš Pavlović zatim piše o dobijanju autokefalije za srpsku arhijepiskopiju u veoma teškim i komplikovanim istorijskim okolnostima, kao o najvećem čudu Svetog Save. U nastavku je dijalog Višnje Kostić i Ane Crepuljarević iz Dubine srca, koje predstavljaju moguće čitanje bajki Sebični džin i Srećni princ Oskara Wilda. Adolescencija, identitet i psihosomatika naziv je teksta kojim je psiholog Miloš Blagojević obogatio rubriku Psihološke teme. Blagojević govori o bitnim momentima i promenama koje se dešavaju u periodu od 12. do 18. godine, o izgradnji i krizi identiteta, o potrebi da se nađu odgovori na pitanja ko sam ja, koje su moje vrednosti, šta želim u životu i druga. I u ovom broju rubrika Veronauka pokazuje dela koje su produkt saradnje veroučitelja i učenika verske nastave gimnazije u Ljigu. Učenica 3. razreda Anđela Milutinović napisala je rad Ostanite u podvizima ka dobru. Učenice 2. razreda i 1. razreda Anastasija Lazarević i Jana Sandić iznele su svoje razmišljanja na temu Tragovima Svetog Save do puta svetlosti. Uz ove literarne predstavljeni su i likovni radovi koje su priložili đaci osnovne škole Sveti Sava iz Bajine Bašte. Rubrika Prikazi donosi nove naslove. Na kraju ovog broja imamo i 2 prikaza knjiga koje su izašle u izdanju Žičke eparhije. Jedna od tih knjiga sadrži tekstove svetovladike Nikolaja Žičkog koji su objavljeni u časopisu, odnosno časopisima Žičke eparhije između 2 svjetska rata. Oni na ovaj način nikada nisu objedinjeni. Oni su uglavnom i nepoznati široj pravoslavnoj čitalačkoj publici, tako da ova knjiga zaista zaslužuje i prikaz i pažnju. Naslov ove knjige dali su priređivači, a njen naslov je Reči između neba i zemlje. U prošloj godini Žička eparhija je objavila i knjigu Sveti car Konstantin Veliki i Prvi Vasiljenski sabor, čiji je autor đakon dr. Ivica Čajirović. Među sadržajem Žičkog blagovesnika je i letopis bogosluženja arhijepiskopa i mitropolita Žičkog za period od vavedenja presvete Bogorodice do sretenja Gospodnjeg. Časopis koji čitaocima poručuje Carstvom nebeskim glasom se pronese, anđeo uskliknu, Hristos voskrese, može se naći u svim crkvenim prodavnicama širom Žičke eparhije, pa tako i u onim pri čačanskim hramovima. Ovo vaskršnje izdanje našeg časopisa preporučujem svima, zbog brojnih sadržajnih i veoma lepih tekstova kojima možemo ispuniti ove vaskršnje praznične dane. Istovremeno koristim priliku da u ime crkvene opštine Čačak čestitam svima vaskršnje praznike. Hristos vaskrse!